Lijep pozdrav svima, moje ime je Mirjana Krstić-Arbanas, dolazim iz Rijeke i vlasnica sam uzgajivačnica australskih svilenodlakih terijera Darsa. Moja priča sa Silky terijerima počela je 1985. godine kada je u našu kuću došao prvi pas te pasmine koji se zvao Humphrey de Carniole i koji je bio uvezen iz slovenske uzgajivačnice gospođe Madeleine Kočevar. Pasminu sam prvi puta srela 1985. godine na Opatijskoj izložbi i moram priznati da su moji Silky potvrda one stare izreke da je ljubav na prvi pogled prava ljubav. 6 godina nakon što je Humphrey bio jedini i najobožavaniji pas član naše obitelji naravno, nabavili smo i druge pse. Dakle, najprije je došla njegova polusestra koja je kupljena iz iste slovenske uzgajivačnice, te dva psa koji su bili importirani iz vrlo poznate australske uzgajivačnice Aussilk. U trenutku kada smo nabavljali drugog, trećeg, četvrtog i dakle sve svoje uzgojne pse, jer ponavljam, ta cijela priča traje od 1985. godine, uvijek smo jako pazili da to budu psi kvalitetne krvi, dobrih linija iz matične zemlje. Prvo leglo pasmine imali smo 1992. godine. U prvom leglu već smo uspjeli, zahvaljujući jednoj dobroj kombinatorici krvnih linija i kvalitetnih pasa koje smo koristili, dobiti svoje prve šampione, što nam je naravno bio veliki poticaj i na takav način u stvari nastavili smo uzgoj sve do današnjih dana. Uzgoj sam bazirala na australskim linijama, vrlo pazeći koje linije i koje pse koristim. A moram reći da su mi veoma pomogli i jedna bliska suradnja sa finskim uzgajivačnicama, te određenim uzgajivačnicama u Australiji sa kojima i dan danas surađujem. Moja uzgojna politika je da je kvaliteta uvijek puno značajnija nego kvantiteta. Ja zaista ne znam koliko sam legala imala do sada, mislim nekakvih 15-ak otprilike, a ono što mene ponosi je da je u svakom od tih legala, a legla obično nisu baš jako brojna, obično imaju nekakva 3, maksimalno 4 štenita, uvijek se profilirao barem 1, 2, a jedanput smo imali čak i 4, dakle cijelo leglo vrhunska izložbena psa. Titule koje su moji psi osvojili su titule nacionalnih šampiona, pobjednici su specijalki, imala sam najuspješnijeg psa Njemačke kroz, 4 ili 5 godina, evropske šampione, evropske mlade šampione i imam jednog svjetskog prvaka na koga sam osobito ponosna, obzirom je to pas koji je porijeklom iz čistih Darsa linija, naravno uz druge linije koje su kao takve u pedigreu. Posebno sam ponosna na psa iz svoga uzgoja koji se zove Darsa Access Denied, koji je svjetski prvak i mislim da spada među najnagrađivanije pse pasmine uopće, a koji je porijeklom praktički iz mojih Darsa linija iz 3 generacije. U mojoj uzgajivačnici u ovom trenutku imam 4 psa koja žive sa mnom i jednu vrlo kvalitetnu kuju koja živi u suvlasništvu. Planovi su naravno tu, naravno postoje. U ovom trenutku vlasnik sam jedne perspektivne mlade ženke na čiji sam pedigre osobito ponosna, obzirom je porijeklom iz vrlo starih matičnih bazičnih australskih linija i očekujem da ću upravo, kako sam nazvala to leglo, back to basic, odnosno povratak na one osnove pasmine kao takve, u budućnosti uzgojiti i niz dobrih pasa. Zahvaljujem se Hrvatskom kinološkom savezu zbog toga što je prepoznao moj rad i sve ovo što sam do sada činila. Jako sam sretna zbog ove nagrade i trudit ću se da u budućnosti budem barem jednako dobra kao što sam bila sada.